Išla je jednim tokom koji nije. Morate samo kritično sagledati. Jeste samo kritično, ali najmanje smo mi krivi. Čovječe, ovo se sve nije smjelo desiti. A je. Ovo se sve nije smjelo desiti. Nije, da. Nije nam, nikome nam nije ovo. Šta su dobili? Šta je ko dobio? Svi smo izgubili. Dobilo je nekoliko stotina ratnih profitera koji su se basnoslovno obogatili. Hola! To je strašno. Evo nas u najtanjijem podzemnom aerodromu Željava, na granici današnje Republike Hrvatske i Republike BiH. Vidimo da su najbitniji dijelovi razvodne ploče napravljene od vrlo kvalitetnog materijala, dok je nebitan dio kućišta potpuno istrunuo. Dakle, dan danas je ovo moglo funkcionirati. Vaš utisak nakon obilaska objekta? Tužno. Fali jedna osoba. Nešto fali.
Projekt menadžera. Projekt menadžer. Znači, 90-ih nije bilo ovako. Da. Još malo, pa skoro 33 godine. Radi. Čujemo malo projekt menadžera, kako je zadovoljan projektom. I više nego zadovoljan. Znači, ovo je bilo skoro 2 godine mukotrpnog rada, truda, dobre volje, želje. Zahvaljujući tebi, Ivice, i tvojim kolegama, saradnicima, uspio sam svoj san da ostvarim i baš sam prezadovoljan danas. Ne mogu da opišem ovu sreću. Može nešto za televiziju? Može, platit ću vam pretplatu. Agregat 14 kW. Jer ima puno lampi. Nećemo se obušiti kad dođemo. Ne, kako? Viš da dim ide van? Dim ide van, ne ide unutra. Ova glava zavisi od toga da dim je dobro. Ja sam sad slučajnosti i pravosudne i ove, da ne pričamo o politici. Možda neke malo vedrije teme. Vedrije teme. Meri, prvi dojam. Nevjerovatno, nevjerovatno. Fantazija. Meri. Super, super. Nestvarno, totalno nestvarno. Nakon 33 godine
možeš misliti Skoro kako je tek 33. bilo prije 33 godina. A mogu onda misliti, da. Konačno nakon 33 da vidimo kako stvarno izgleda. Da. Možeš ti fotografije svašta ovoga, ali ovo je stvarno. Ali ovo je nešto drugo. Da. Ja, ovo je veličanstveno. Professional photographer, Udovic. No, just a semi-amateur photographer. Trying to capture best moments of this airport and this facility. So. Koja je ovo moćna građevina. Premoćna. Da, bez obzira na trenutno stanje, ono... Da. Nikad ne možeš ostati Pa ravno. tad sa tehnikom koju su imali, s čim su radili. Da. Ovo se obrušilo. Kako? Obrušilo se. Da, može se proći i izaći na galerice. Evo, meni je prvi put i još sad sve osvjetljeno, stvarno atmosfera je stvarno prilično nešto za vidjeti. Žalim što nije to možda u nekakvu turističku svrhu malo više promovirano i da se dovede to u nekako red, da to izgleda stvarno lijepo, ali stvarno prilično. Šteta je da se to nešto... Je, stvarno evo... Mi smo drugi put. Prvi put smo došli u mrklome mraku, ništa nismo vidjeli. Tako da sad je doživljaj baš nekako probudi dite u tebi, sve bi sad ti ja znat. Da, predivno je. Mi smo svi pogođeni. Stvarno još ovako je osvjetljeno, da se stvarno vidi koliko je to u stvari, koliko je tu posla trebalo biti uloženo i svega. A ovo je samo jedan dio. Znači svaki ovaj glavni tunel ima ko zna koliko još toga. Eto, baš me... Sitnih spojeva i... Da. Nevjerovatno, čovjek ne može vjerovati. Mnogi ljudi kad dođu ne mogu vjerovati tako nešto uopće postoje. Ne znam koliko bi trebalo biti ulaganje za dovesti ovo da bude baš za turiste, znači sigurno, ajmo reći. Ali mislim koliko god da bi se isplatilo. Iz Plitvice jedne, ovo... Definitivno bi bilo nešto ovo, cijelo... Pa eno vidite, jedan avion je samo doli izložen na ulazu u vojarnu, pa koliko se više zna za njega. I nevjerovatno je devastiran. To je nevjerovatno da su napravili. Tako je recimo prije 15 godina imao je lisa, izgledao je neusporedivo bolje nego sada. Ista stvar je sa objektom. Kako vrijeme odmiče, tako je ovo sve loše stanje objekta. A potencijala ima ogromno. Evo kad smo dolazili, ja sam njima govorila da je jednostavno šteta što se malo ovo ne promovira
edukativni sadržaj, ne znamo ništa o ovome, što to je. Znači, vi ste zaslužni za ova svitla. Pa da, mi smo Znači, hvala vam puno. entuzijasti, puno puta bili s lampama. Prvi put kad sam ušao unutra, nakon pola sata sam ostao bez svjetla. Izašao sam van i Znači, puno vam hvala. Evo i mi smo došli s lampama, ga probate kući, sve to valja. Uđeš ovdje, to se izgubi. Da. Ovo je Tako super. da je ovo je sad san snova, nevjerovatno. Ko da živi san. Je. Stvara nešto predivno. Dobro. Hvala, možete se predstaviti da vas u videu čisto spomenemo. Evo, Toni Divković iz Trogira i prvi put sam ovdje. Maja Divković iz Trogira, drugi put sam ovdje, ali doživljaj drugog puta je neusporediv. Hvala lijepo na izjavama i nek Hajduk na nas pobjedi. Kad je bio još u funkciji aerodrom, pa bilo je, sve je bilo bijelo, galerije su bili zidovi bijeli, bilo su sva ta lučna svjetla, osvjetljeno i pod koji je bio sjajan i sasvim drugačije naravno bilo je kad je aerodrom bio u funkciji. Ali vidi se da je ovo građevina i sad da je to nevjerovatna građevina, pogotovo za ono doba kada je napravljena 1968. godine. Kako vam je dojam danas kad usporedite 1991. Dobro, ne da se to usporedi, s obzirom da je nakon 1992. Znači, neuporedivo je to, međutim, nakon tolikih godina prvi put da vidimo stvari kako izgleda kompletno da možemo vidjeti jednu galeriju. Naravno i ove bočne koje su osvjetljene, ovo je fenomenalno. I koji je ovo potencijal i turistički i čudi me da niko to nije iskoristio još do sada. Da, potencijal je stvarno... Koju riječ bi iskoristio, da bi rekao koliki potencijal, a ovako samo propada i... Da. A turisti svejedno dolaze, obilaze ga i domaći i strani, ali to niko ne iskorištava da napravi tu jednu ipak korist od svega toga. Pogotovo recimo za Ličko Petrovo selo, za Plitvička jezera ili Korenicu koji su tu i kojima pripada na kraju. Da, i bilo bi nešto uz Plitvička jezera, bio bi neki dodatni sadržaj. Definitivno bi se utjecalo i na ostanak turista koji dan duže i to bi puno znači lokalnim ljudima koji se bave turizmom iz Nija Promana. I isto da li ti neko dođe prespava, ode drugi dan ili ti ostane još dodatni dan ili dva. Pa broj posjetitelja svake godine pokazuje koliko je interesantna i koliki je u stvari interes za ovakve vrste objekata. I u svakom slučaju neko treba da razmisli da to iskoristi. Hvala Amerika. Molim. Pa dobro, nismo baš ni mi drugi puno bolji. Ali to nas svijet pegla od ozgo. Da. Ne, dobro. Pa definitivno poseban. Nakon 2007. od prvog puta do danas prošlo je skoro punih 20 godina, odnosno malo manje. Rado bi da ovo podijelimo sa prvom ekipom ljudi koji su bili s nama u početku stvaranja foruma, web stranica, Libija, željeva i svega, da mogu doživjeti ovaj trenutak koji je definitivno poseban zbog ove rasvjete i svega, da sve ono što smo priželjkivali sad je u ovom trenutku ostvareno, da jednostavno objekat bude vidljiv u svim svojim dužinama. Hvala lijepo. Hvala. Evo dolazi nam Marko Grozdanić, projekt menadžer, kojemu možemo danas zahvaliti ovome događaju koji graniči sa praktički snovima. Prilike tako nešto. Molili bi te par riječi ovoga, kako si došla ideja, šta te motiviralo i kakav ti je dojam nakon ovoga danas? Pa evo, ja sam, kao što si me predstavio, Marko Grozdanić iz Novog Sada sam. Od 2019. godine imam, da kažem, novi hobi, a to je istraživanje, da kažem, vojnih objekata širom bivše zemlje.
Volim da istražujem nešto novo, da nešto naučim, fascinira me način gradnje, stil gradnje, kako je to bilo sve 50. godina, kada nije postojao laser, kad nije postojao računar, kada nije postojao GPS, da su ljudi tada mogli da izgrade ovako nešto impozantno i za današnje vreme. To me najviše privlači kroz svim ovim objektima gdje sam do sada bio i iz tog razloga sam došao na ideju da ovaj objekat koji je ujedno i najveći koji sam do sada imao prilike da vidim, nažalost uništen u prethodnom ratu. Imao sam veoma veliku želju da taj objekat na neki način malo osvetlim, da možemo da vidimo te njegove gabarite, dimenzije i da se nekako vratimo u prošlost. I za tako nešto mi je trebalo 2 godine mukotrpnog rada, truda, računanja, izdvajanja sredstava, a samim tim mi je, da kažem, kolega Ivica znatno pomogao u cijeloj toj priči da se ona u istini realizuje i bez njega teško da bi ovo moglo da se danas dogodi. Ja samo mogu zaključiti da ovo sve se odradi do savršenstva, doslovno jedna žarulja nije falila, doslovno konektor nije falila. Znači, dobro sam isprojektovao. Kaže, dobra projekcija, laka egzekucija. Hvala. Hvala. Objektu preko pomagli u mraku, danas praktički osjetili cijelu galeriju centru. Kakav je dojam? Danas je puno lijepo, puno bolja vidljivost i puno jako lijepo je. Lijep ugođaj s ovim svjetlima postavljenima. Stvarno lijep ugođaj. Lijepi pozdrav iz Pivke, nalazimo se u muzeju vojne povijesti i možda nekoliko riječi oko toga zašto smo ovdje i otkud ideja da je tu napravljen taj muzej. Moramo se vratiti malo natrag u prošlost i sva priča krene tu iz tih prostora. Vidite tu iza nas željeznička stanica u Pivki, imate 2 pruge. Jedna pruga sa desne ide prema Rijeci, a druga na onom brdu prema Trstu. Znači pruge iz Hrvatske, iz Italije sretnu se tu u Pivki. I bilo je jako bitno da imaš kontrolu iznad logistike, transporta, svega što se tu micalo, baš ako imaš pod kontrolom ovu željezničku stanicu. Osim toga, na velikoj smo visini. Pivka leži između 500 i 700 metara nadmorske visine. Iz bilo kog pravca dolazite tu kod nas, morate se penjati. Znači ako idete iz Ilirske Bistrice, iz Hrvatske ili iz Vipave ili iz Ljubljane, iz svih pravca idete prema gore. Pa je bilo jako bitno da se te prostore drži u svojim kontroli, u svojim rukama. Italija je znala za značenje tih krajeva tu kod nas i kad je Italija izgubila u Prvom svjetskom ratu jednu veliku bitku tamo na Posočju, gdje su ih Austro-Ugarska gurnuli za 100 km u dubinu Italije, željeli su prije Drugog svjetskog rata koji se blizio, željeli su se pripremiti malo bolje na to. Gradili su Muro Alpino, Alpski zid, od Genove preko Dolomita, Alpi, tu preko naših krajeva do vas, do Rijeke i u tim
nije bio to zid kao kineski zid, nego je išlo za rovove, bunkere i takve utvrdbe koje su se između sebe povezale i za život vojnika u tim utvrdama i u tim bunkerima morao si ih nekamo staviti. Tada je tu napravljena ta vojarna, znači poslije Prvog i prije Drugog svjetskog rata tu je sve počelo. Recite nam malo u kakvom stanju su objekti bili kada ste ih preuzeli, kakva je zapravo ideja bila, kako je ideja bila zapravo prihvaćena od strane vlasti i samog naroda Slovenije, vjerovatno s vaše strane rečeno odmah da će to možda biti nekakav muzej. Da, to je bilo nama, morate razumjeti, sve te godine kada je bila tu vojska jako prisutna, bilo je više minus nego plus za nas, za stanovnike Pivke, i to nije bio nikakav turizam, o tome se tu nije pričalo. Pivka je bila samo prolazna tačka kad si išao na more prema Jadranu i to je to. Ali tu su bile zgrade veoma u lošem, uništenom stanju, svi prozori su bili pokidani, krov je bio urušen, tu se nabiralo od žbunja do trave, eksponati su bili zahrđani, stanje je bilo stvarno loše, od raznog kriminala, šverca, tu se događalo svašta. Ljudi su tome htjeli napraviti kraj, ali nisu znali kako. Bila je ideja da se sve sruši, splanira i da tome ne bude tako, ta situacija, ali onda je došlo do ideje da bi možda tu napravili neki vojni muzej ili nešto slično, da bi to uredili, malo pospravili i tako, napravili nešto lijepo od toga, ako bi htio neko to doći vidjeti. Gradonačelnik i naš direktor išli su do zapovjednika vojarne tu u Pivki i predstavili mu ideju. On je bio odmah zainteresiran za tu stvar, mada uopšte neko mišljenje u lokalnoj skupnosti nije bilo još tako spremno na nešto tako i bila su tu razna nasprotivanja, ali nekako je jedno sa drugim, kad je to prošlo, je išlo svoj put dalje. Znate, prvo se uredilo jedno 10 eksponata, stavili smo ih tu unutra, ta zgrada je bila uređena, pa se onda poslije došlo do toga da su došli prvi ljudi, pa onda iza njih drugi. I kad smo dobili sredstva na europskim projektima, tada je to dobio neki poticaj, neki svoj boost, da tako kažem. Počelo se sarađivati sa drugim državama, sa drugim muzejama i onda je to krenulo stvarno tim putem kao što ga danas vidite, kao što ga danas znamo. A recimo i suradnja sa slovenskom vojskom je bila tu jako bitna, jer eksponati su njihovi, prostori su naši, tako da je vlasništvo, recimo, nekako podeljeno pola. Niko si ne može sad priuštiti da bi eksponate uzeo ih terao u Maribor ili Ljubljanu, ili da nam neko drugi uzme te prostore. Tako da je tu neka varovalka napravljena sa oba dvije strane, a cijela ta priča u stvari počela je tu, u toj zgradi u koju ćemo sada ući. Hvala puno. Evo, nalazimo se na početku naše priče, našeg muzeja, između ova dva laka tenka, ali ova dva tenka nisu samo početak priče našeg muzeja, nego i početak priče o tenkovima u tadašnjoj Jugoslaviji. To su prvi tenkovi koji su se kod nas pojavili. Englezi su naše ljude opremili tim tenkovima, odnijeli ih u Afriku, na sjever Alžira, počeli učiti kako se tenk upravlja, kako se tenkom bori. I kad su se ti tenkovi pojavili onda na otoku Visu, pa u Splitu, pa onda 1944. krenu iz Dalmacije sa nekim djelovanjem, tako u Dalmaciji, u Lici, u Gorskom Kotaru, kada stignu do Trsta, sve do Trsta u maju 1945. godine kao prvi prije Engleza. I onda ta naša priča, ne samo našeg muzeja, nego i priča tih tenkova koji su se tu pojavili, znači pričamo o prvoj jugoslovenskoj tenkovskoj brigadi koja se tu pojavila tim tenkovima. Onda smo dobivali i bolju tehniku i nove tenkove i tako imate na vašoj desnoj strani tenk 34, ruski tenk koji smatramo za jedan najznačajnijih tenkovi u cijeloj istoriji. Kao možda i pobjednika Drugog svjetskog rata, puno je pripomogao tome da se ta priča završila kako se je, sve do tenka iza vas, koji znači, recimo, tenk Patton,
američku vojnu pomoć tadašnjoj Jugoslaviji u kolicini 400 ovakvih tenkova koji je bio taj najmoderniji tenk na svijetu. 1 godinu je bio na tržištu, a ga je Jugoslavija primila u 400 primjeraka. Evo tako je počela ta priča i u Jugoslaviji i sa tenkovima i tako i naš muzej. Evo tu iza nas nalazi se motor borbenog aviona Spitfire, engleski lovac Spitfire koji je bio u Drugom svjetskom ratu obranio Englesku od napada Njemaca, a njegov motor Rolls-Royceov motor Merlin koji se nalazi tu, našao se tu u jednom kraju pored Vrhnike, pored Ljubljane, selo se zove Vrt, znalo se tačka Paca gdje se je taj avion srušio, a kad smo taj motor dobili i počeli ga čistiti, dobili smo serijske brojeve od tog motora, na osnovu toga pronašla se čitava priča koga je vozio, gdje je bio namješten, išlo je za gospodina Petra Clarka iz Velike Britanije koji je letio izvan Ljubljane, Njemci su ga oborili i u Vrhniki je avion pao dole, ali Petar se uspio spasiti, skočio je van sa padobranom, Njemci su ga vidjeli, zatvorili ga u koncentracioni logor, ali uspio je preživjeti i to i nakon rata sretno i varno se vratio nazad kući. Avion je pronađen prije 2-3 godine, a našli smo ga 8 metara u dubini zemlje. Evo tu se sad s Damirom nalazimo u novijem dijelu našeg muzeja u paviljonu A, gdje ćemo vam pokazati jednu interesantnu stvar, a to je maketa aerodroma Bihać, aerodroma Željeva. Mi smo tu maketu dobili na stvarno interesantan način. Kristijan Slokar koji se bavi time je napravio tu maketu i došao kod nas, kaže da li bi vi bili zainteresirani da imate to u svom muzeju, pošto ja nemam gdje staviti, nemam mjesta u kući, stari mi pravi kobasice, nema ih kamo staviti, tako da smo to dobili na stvarno interesantan način, a velika nam je i jako bitna stvar za naš muzej. Željeva, jako sam sretan da imamo tu zvijezdu iz filma Houston, we have a problem, pa ćeš nam nešto reći oko toga i oko Željeve. Hvala. Pa bez studija Virc ne bi ja bio, a i nisam u tom filmu ja glavna zvijezda. Oni su napravili stvarno jednu dobru priču, zamaskirali to u jedan totalno drugi svijet koji nažalost ljudi po psihološki i danas pamte i govore o raketnom programu, svemirskom i takvim stvarima. Ljudi ne shvaćaju da je fikcija, da je film, ali ono što iza toga ostaje, evo kao i Kristijan koji je često puta s nama bio dolje na aerodromu i koji je to prenesu u jednu ovakvu maketu koja stvarno fantastično izgleda. Mislim, same pohvale, pogotovo što je napravio takvo djelo da je vama ustupio to, jer vam je ovo vjerovatno jedan od pošten eksponat u ovom muzeju kojeg svakako treba pokazati. Mi kao nekakav Libi ekipa koja već dugo godina posjećuje aerodrom i pozivamo sve vas i dalje kad god ste zainteresirani slobodno da dođete. Nama je i mali dio ovakvog postava da bi možda jedan dio jedne galerije mogao biti velika želja, velika ideja koja u Hrvatskoj, ja ne znam iskreno jesmo mi i dalje 30 godina nakon spremni odijeliti povijest od nacionalizma, jer je to i dalje sve previše nažalost umješano i s jedne strane je shvatljivo zbog rata koji je dugo trajao, zbog žrtava u tom ratu, ali opet s druge strane povijest je nekakva koja je bila, to ne možemo promijeniti. To je ono od čeg smo postali danas, od čeg smo se, ne znam, izborili za nekako drugo vrijeme i za nešto. Tako da definitivno je želja da se možda jedan dio centralne galerije, cijela, dapače, napravi u ovako nešto i možda danas sutra najsigurnije ćemo vas zvat da s nama budete u nekakvoj pregovaračkoj ekipi, da tim ljudima dočarate ovo što ste vi uspjeli ovdje napraviti, bit će nam čast. Hvala, duboko sam uvjeren da ćete uspjeti u tome i od nas srca vam želim da u tome uspijete što prije. Hvala lijepo. Evo, tu iza mene i Damira je jedna stvar koju obojica dobro znamo, a Damir će nam reći nešto oko tog aviona.
Pa ovdje se nalazimo pokraj MiG-a 21. Nešto, avion kao avion i sve njegove taktičke sposobnosti i letne manevarske sposobnosti su itekako poznate, pa bi bilo bez veze pričat čistu statistiku. Ono što je zapravo ovdje važno, što ste vi taj avion dobili kao eksponat ovdje, pribavili, nabavili. Ono što je stvar što taj avion nije izvorno iz RV i PVO, ali ste se snašli da ga promijenite u kompletno funkcionalni pokazatelj zapravo pravog aviona, boje, oznaka RV-a i PVO-a. Isto je to nekakva naša stvar koju bi željeli postaviti u Željavi, u centralnoj galeriji, gdje bi uz lutke i da i na kotačima, na primjer, ja mislim da bi takav eksponat zapravo bio itekako vrijedan za postaviti, jer su ti avioni tamo bili servisirani i bazirali i u sve 3 eskadrile, tako da... Super bi bilo da dobijete sve 3 eskadrile i svih 58 aviona u Željevu. Wow.
radite u ovo doba? Evo ga. Snimam. Kako je to? Čudno. Drug. Drug. Imate li možda sat? Druže, imate li možda sat? Koliko je sati, čovječe? Evo, sat je jedno pola 12. I dok ovo rastavimo, bit će jedno 3 sata predik. A dobro, isplatilo se, zar ne? Ili će vodite kroz noć, to nikog nećeš pitat. Sine biraj, kud ćeš poć, zemlja vidi sve, zemlja čuje krike i sne, zemlja pamti sve, njoj se vraćaš htio ili ne. Ja se sjećam oca, tu ljetnu noć, rekao je, sine biraj, kud ćeš poć, dok će zemljom svom hodat, il pusat kao crv, to nikog nećeš pitat, to reći će ti krv, zemlja vidi sve, zemlja čuje krike i sne, zemlja pamti sve, njoj se vraćaš htio ili ne, zemlja tvoja je, od nje si stvoren htio ili ne, ona pamti te, njoj ćeš vratit darovane sne. Zemlja tvoja je, zemlja pamti sve,